Kajingle buram makhadu ya Reverend Dr. Riu A. Robert Conville walong pastor rang ba haka PCI bad unong yalap balapau hakari India bat chabar jong kariru kalalong mentaka sngi ka apho tari ukla lengkot haka yimania jong ka balang Presbyterian lat mkra. Ya gani kajingle buram balapanya da ka KGP Senat Pedeng layalam ya kajing seng da Reverend T. Kongji ubalong moderator ka KGP Senat Pedeng batla pulis dang bat duai da Reverend KL Tingsong. La puli ru ya ka history jong ka jing em bat ka jing shakri jong ulit Reverend Dr. R.R. Conville ha ka ning jing seng la yo ru ya ka jing kren na ka KGP Senat Pedeng na ka United Bible Societies na ka Billy Graham Evangelistic Association badru na ka Presbyterian Church of India. Naka liang jong ka khasi jantia Presbyterian Senat Pedeng ngidon hang ni ban pendap ya ka jingla burom ka bakhadu ha ka bayadai bat ka mat ka badangsa jong i Shua bangin pendam naga jing duai ngan pulih ikatuk ni ki benta naga ni ketin ke jong play ya ke bangila ban syem naga kitab Ecclesiastes kal nong gabalai kit khot nadu ke berengkong bat katuk ni ki wipat kitab ujub kal nong gabkhat sao kat khot ke berengkong bat katuk ni ki wipat ke gospel kat komunionis kal nong gabkhat sao kat khot ke berengkong bat katuk ni ki wipat kitin ki ba ongkum ni don ka ayom ya ki baro bat kapor ya ki jing temu baro hapok ka beneng kapor ban kha bat kapor ban yap ubriu balakha na ga briu long ba khandiat kiski bat ubadap daga janjar umi kum sentiu tela otno ya u petno kum ka serngiu bat umne namar bala pentikna ki penai jong u ki don hame namar bala pentikna ki sngi jong u ka jingkhen ki banai jong u ki don hame bat melabu yau pot baumla ban rengkang wat ki guslai naga dono jong pi tungej piau belai tungej hangaru haka ying u kpa jong adon bun ki pulit chong ne lemda kumtang ala ya tu api nabangan selej no ban kre ka jaga ya pi ndang ala no bala kre ya pi ka jaga ngan sawan pat ban simti ya pi ala dehi haga balong manga piru pila ban long namar bangaim piru penuim Reverend Moderator ngala persang kat bala man penengkot ya kini ke history kum tangan pulih ya ka kumba lapan kred ke history lingkot sepang kejing im bat kejing syakri i Reverend Dr. Riu A. Robert Conville kejing lam kemat kum kabalang i aingu yu blay nagmentaw ni syakri bakordor yu bau blay ulai hangi kejing don Reverend Dr. R.R. Conville usakri bakensai jong utrai Jisu kelawan ra ya kejing kemen bat kalong kejing kemen hiru ya kabalang paro kowe ulawan ra kerteng sa kabalang laim kra lem kayeng paro kowe hakakat nyau tri Januari kat kendai spa kendai pupra na kabalang Presbyterian Jayau. Lakha yi Reverend Dr. R.R. Conville hakakat santari umat kat kendai spa live kendai Hatespur Assam. Uday ukun jong lead Dr. R.L. Conville but lead Mrs. Felicia Karshiyeng. Ula syong kurim yi kong Caroline Rani hakakat santari umi kat kendai spa Andrew Pusan bat iladon arngut kikon Rafael Kitbok Conville bat Rachel Markenti
Conville, idon ru kiksio kijong i. Hakba sedang uniu sakri jong blei ulat mu menit puli ya kaan kalau ha London hakapor urang samla. Re hadien buli osngau yo we nong elap lenti. Batang kijuti ru umdon basam ya ka kubor kejong utrai Jesu Kris. Reverend Dr. R.R. Conville ilas ngau hakatai ka klimat ya kejing khot ka bajeliu sakakam jong kejing sakri da ka ba eno ya kejing angnut jong u hakaliang kejing pulian ula puli ya ka Bachelor of Divinity badi ka Master of Theology at Serampur University House Nam Katkandai Spa Sanpupra Hado Nripusan. Pada dian kata ula yo ka Master's Degree ha Commissions na Fuller Theological Seminary kepada United States of America House Nam Katkandai Spa Nyopusan. Daya kani ke Seminary America bo sakri jong blei ula pledging mod hakaban penroi ya ka balang pada ka jingalap khamtam hakathan chatelam mingi jogari India nalor kiwe pat kijaka kijing tho ki pen pau we ka jing sngotenat bai ka thong ka jong u nadu badang rit ban penyar ya ka niam Kristan hakathan jong u ka mod hakathan chatelam mingi ka jongi ka jing sakri Lord Dean yai lead Reverend Dr. R.R. Conville da ka khasi Jantia Presbyterian Synod hakasnem khat khandai spa nripun riu hakabalang Presbyterian umpanai kabahap menta hakajela Assam hakabasdang ublei ulap lila dio ubun sakri umnohi kai hakachera Theological College Sora ulatrei sausnem kumu Youth Secretary ke National Council of Churches bat longru upasta hak Union Chapel Calcutta nagbenta sausnem kajing sakri jong Pastor Conville kelalong nok kloi sak jing trekam kebak kam krau pat kata kalong hakakam yalap ublei ulakot yu ban ai ke jing sakri dak bayalap hak gospel ya ke gospel keleng ke perthei hakaba hakasnem khat kendai spa nyopunyo Dr. Billy Graham ulakot ngobha yu banyak trelang bat u tat hadu kini kisngi ki bakat du jong ka jing im bakordor jong u udang don bat ka Billy Graham Evangelistic Association panyalap sakeleng ka perthei ya ka jing it ba oblei how Jesus Christ abau oblei ulakot no saladi you Dr. Billy Graham whose name Hajar Khatra lajit yi Pastor Conville pan mikmat ik Asia bat pan ai ya ka jing duai kane ka pan i kumnu laklalong uparlok bakmat jong Graham hakakam yalap u Franklin Graham ukhon jong Dr. Billy Graham ulak kubur ba u Conville uyarap pan beteng ke jing sakri perthei jong Billy Graham hadu kini kisngi kumunong yalap ulalai keleng ban pentriang ya ke gospel jong ke jing bonsin ulayat kejat sakisnong ki bajengai ulayalap haki jinge seng crusade ulayalap umtang hapdeng kinong sor hakeleng keri India nrei hapdeng kinong kendong ru kumju pok keri India pat ka perthei paro ka we Reverend Dr. Conville ulayo ya ka jing itu kum we ne kinong ilap pau nam bat padon bor ka jing long barit mensim pat ka jing slur jung u ak pa penbenai ka khubor u Kris kalayo ya kan nam pat ka jing buram amtang laki Kristan dan rewat lagi bomdei ki Kristan ru kumju Pastor Conville lalong unong keren bapau nam haki jing eseng kum ki Festival of Peace ki crusade ki baper ki bakring ta ki pau hajar ngot ki nongwan bat ki jing elap jong u ki lap penkela ya ki pau hajar ki mensim ki bakordor hakawe na ki jing elang house nam arjar kendai hasurat lapan benar yo hukum ni, la advertise yo hukum ni, unong yang lap Bible, pepau nam hak perthei, ubana silong, ubala penpoy ke kubor gospel, sakipat ba baper. Wat adu kasnem karta ke bapapun riu,
udang yai beteng haka kamelap haslong kohima bat kiwe kijaka. Ublei ula aibor i Pastor Conville banyalap ke gospel si kibriu kibam laksu banyo hakleng kari Asia kedoba Asia. Ulayat kejat leng baki lum kiwa ban pois kijaka hakan nukalat ka rukom kepadon ban pois isnong ki bajengai ban sam ke kubor jong ke jing e. Jingelap jong u kila paunam nak benta jingwan tu upat ba babon ba ban sengap ya u nrek kamtam nak benta jingta ke bak kenjaman siem ya u upat ba. Ublei ula aibor yu syakri jong ublei. Bakom President United Bible Societies usyakri jong ublei ula pendap ya ke bentak bakongsan hak penpriang ya ke Bible hak keleng ke pertei. Hakapor bo ulong President apa yang kisnam arajar sipo bat arajar kanriu. Ula kersyani ke projek penkelaktian ya ke Bible bat ke jinget trailang apa yang kikun hun nyam ban penlong ya ke jing tok bakut kepala ban yo hak babun kijat ketin. Ula mikmat ya ke jing elang jong keseng Bible hak pertei hak jaka bapau nam kum hak jing kendu yo Pope Francis osnam arajar arpulai. Kum sibenta ke kunhun jong ke United Bible Societies banyak keren sepang ke kam Bible bat ke jingnya teli jongki Kristan. Ke jinglong nang elam jong Conville ha ke United Bible Societies ke peni ya ke jingno senyang ke bakrau jong u ha ke peni ya ki kot niam ke bayat rengkat bat ke jing pen jingmut jong u ha ke jing tho ya ke jing yo ilpa hak basdang jong postal Conville nak benta ke jing elap hak than chate lam mingi jong kari India lai i lingba ke jing tho jong u ka dissertation jong u hak fuller seminary ke baula ai kerteng a comprehensive plan for the evangelization of Northeast India house name kat kendai spa nyopusan ke peni bat kedo yakibut nak benta ke mission Kristan hakatan hakaba kidon bun ba ki culture hakani katan sate lam mingi ka jongi kumjuru ka thesis jong u house nam ka kandai spa jong pusau sepang ka jing roi ka balang Presbyterian ka ai ka jing sampang kumno ka nyam Kristan ka saphyang apa deng jat benriu kasi jantia dakini ki jing tho laju khen ya Pastor Conville kum unong perkhat buj bat kumjuru kum unong trei ha kalengka nalor kata ulaju ai jing keren ni sam jing mut man kapor ha ki jing alang bat ki jing alang balang dak bahikai ya ka pateng jogi nong elap bat ki nong elam balang ha ka than sate lam mingi jong kari India kum unong elam Kristan riulum wala yo ya ka nam hak pertai baro kowe Pastor Conville ibat ya kejaka ke gerbang hak history jong kebalang mentah. Dak bawan na Meghalaya. Kejaka walaupun benar kubor hak spas nang bakat kendai tegi missionary na Wales ulalong hak bakut jong spas nem ke Arpo missionary na India syaka pertai. Kejingnya don jong u bat ki ministry jong ke pertai Billy Graham Evangelistic Association, bat United Bible Societies, kalaupun pau, ya kan nyam Kristan ha India syak pertai baro kawe. Hakari bun sien walalong kum ke jingking, apa deng ki riulum jong kathan chate lam mingi jong kari India, bat ki wei bat ki jat riu Kristan jong kari. Kabalaya rap ban pen ya solang, bat ki wei ki balang ki badon hakathan chate lam mingi kiba sisien meno kila sya ino syadien ke jinglong tenrai jong Reverend Dr. Riu Robert Conville kapau hakatan trairi jong u bat hak pertai Kristan ke bakhamya hakatan chate lam mingi jong kari India katan ke pemerintah kabun bagi Kristan lan nyo yo u kum nong pun pernah kubor trairi lani riulum ubala but iki denjat ki missionary ki mensua henrei ubam simla no bat kentat ya ke jinglong trairi bat ke jinglong riulum ke jongu
pun kinong elam ki ai burom ya ai pastor Kanvil nak benta ke jing peteng jong ke jing shit rem kan nyam Kristan ha Meghalaya, Nagaland, Mizoram, bat kiwe ki Jaka. Ki crusade bagi jing seng lap jong ki lapen ki im ya ke jing ngai Kristan ha pedeng ki hajar ngut. Ke jing ai men sim jong halor ke jing ngai basimet hau Kris. Bat ke jing Syakri bapura ke holistic mission. Ban penbet ya ke jing haki im lang saalang kum ke jing dikiat, ke jing di drugs, bat ke jing kulmar hakataan kalayarap. Ban penwandur ya ke benta jong ke balang haka im lang ke saalang. Nalor ke jing elap ublei ula ai pastor Kanvil ya ki kam ki bakongsan haki seng Kristan. Haus nem arhajar Shipau. Ulah syajit kumu presiden ke United Bible Societies. Batlah jit biang yu hakas nem arjar kan riu sana ke benta riu snem. Hakas nem arjar arpulai ulah syajit pat kumu presiden ke Emeritus United Bible Societies. Hakani ke kunhun ulah ai ke jingalam hak pertai hak bayadei bat ke jing pet kelai ke Bible. Ke jing penmi bat ke jing persang ban penpoi ke Bible. Sakeleng saudong Caki kendong kencerot jong ke pertai. Apa ke jing alam jong ke United Bible Societies ke laraki ke jing dap nyau pesan stem jong ka. Ha ke bau lepen pau ya ke jing don kam bandang yai peteng. Ban penlong ya ke Bible kat bala ban penpoi ban yo syaki benriu ban kijat benriu baro apa ke sela jong ke pertai. Ke jing penkut. Kum kelat mkra presbiteri nilai osngo kaddo ya ke cingelap. Jom Syakri, jom play. Hak Festival of Peace kan riu terik November arajar arpusan. Kebala long hak balang hangni halai mkra. Kakubor kapa kaddo. Baila sam kelalong hak balang nongkrem. Hak sngi hak bangi ngirake. Ya ke jingwan long briu utrai jongi uji sukres. Haus nem arajar arpusan. Dari tangah ke sengi ke bebut. Kata ke arpun riu 3 Desember arajar arpusan. Ila yo ya ke jing sitom jongo prongsna. Lara ye Bethany Hospital. Dari hadin kendiat sengi. Ila yo abor biang pat wan pai syalaye. Jing sitom kalau wan ban biang ye agar tayo ke beningkong jong Januari arajar Patundri. Lara biang ye Bethany Hospital. Patang hadin kendiat sengi. La shift no ye North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences. Henry. Hakajik pengihan. Bastard jom play. Haka step kakat nyaw tarik Januari arajar Patundri. Haka por kumpa nyaw step. Utrai lakot no ya Syakri syalati. Kalong sisa jingdo ke bakrau. Ya kikun kikiti. Ibahayeng bahasem. Iparlok perjohor. Bat kalong ru ke jingdo ke bakrau ya ke balang. Ke Billy Graham Evangelistic Association. Bat ke Bible Society. Mereka day ke mon ke jongplay. Namar kiai baro. Kia trailang ya ke penbah. Ya kita kibait yau play. Nginget bau blay ulap yang sobha yau ni Syakri bakordor rengkat bagi kentin ki baong. Phame Syakri bobha pat lubanget. Melaminat hak bakendiat ngan bu ya me halor ki bopon. Tu kele syak jingmen bukan rat jong me. Imdon kanu kejing artatin bau ni Syakri jong blay pat uong. Ngalayale ya kata kejing ale babha. Ngala pendab ya la kejing ya pet. Ngalari ya kejing ngai. Naduk menta ya ngalabu hak kata kepansnyat jong kohok. Ya ka ba utrai utau nong bisar bahok un ai hanga hak kata kesni. Bat om tang hangahi. Henry hakita baroru iba it ya kata kejing bipau jong ublay